Srdačno vas pozdravljam i dobrodošli na moj kanal Dobar brak, bolja porodica. Danas bih htio sa vama da razgovaramo o jednoj interesantnoj temi koja se tiče braka, a to je loša strana upoređivanja i šta učiniti umjesto toga. Sve prisutnost društvenih medija i porast uticaja pojedinaca i parova na neki način stvorili su nebrojane prilike za upoređivanje. Čak i kad znate da je to nezdrava navika, uporedba vam se može uvući u razmišljanje, pogotovo kada ste neprestano bombardovani onim što drugi parovi govore o svojim životima i vezama. Mogli biste se početi osjećati kao da vaš život i brak nije onakav kakav bi trebalo da bude. Ili ste možda počeli osjećati da vam nešto nedostaje. Ovi mučni osjećaji često započinju sa malim, ali mogu postati veći problem ako niste oprezni. Kako ne biste zapali u kolotečinu upoređivanja, predlažem vam da imate na umu sljedeće što ću vam sada navesti. Kao prvo, drugi istaknuti parovi predstavljaju iskrivljenu mrežu za vaš vlastiti brak. Zapravo materijalne ili površne stvari poput lepo uređenih kuća, luksuznih godišnjih odmora, savršeno usklađenih porodičnih fotografija za svaku priliku, pa čak i javne izjave kako je nečiji brak i supružnik divni, nisu, verujte mi, nikako merilo vlastitog bračnog uspeha. Drugo, gledate odabranu verziju tuđih života. Čak ni najutučenije osobe verovatno ne dele sve pojedinosti, napetosti, svađe ili probleme za koje se čini da nikada neće biti rešeni. To konstantno upoređivanje vašeg svakodnevnog života sa istaknutim događajima koji vidite na internetu, jednostavno to će pogoršati vaše mentalno zdravlje i zato nemojte to raditi. Treće, svaki par i veza su jedinstveni. To znači da ono što odgovara jednom paru možda neće odgovarati vama ili obrnuto. Razmislite o razlikama između vas i vašeg supružnika. Vi zapravo oboje imate različite osobnosti, različite jezike ljubavi, okidače i sklonosti, što stvara dinamiku u vašem odnosu koji je jedinstven. Pokušavajući da se oblikujete, da budete kao drugi parovi, oboje ćete se osjećati kao da ne uspevate, iako biste mogli uspeti i biti svoji. Četvrto, trava nije uvek zelenija u tuđem dvorištu. Vrlo često nam se čini da je zaista zelenija. Međutim, usvajanje ovakvog mentaliteta moglo bi rezultirati popuštanjem prednosti i uspeha vaše vlastite veze. Usmerenost da živite u skladu s onim što drugi čine može značiti da ne obraćate pažnju na stvarne probleme u svom braku na koje treba obratiti pažnju, što s vremenom može biti štetno za vašu vezu. Pokušajte poraditi na zalevenju vlastite trave, da tako kažem, i primetit ćete da će ona biti zelenija. Naravno, čak i ako ste prilično oprezni oko upoređivanja, može vam biti korisno da razmislite o nekoliko savjeta na koje se možete osloniti kada vam trebaju. Evo nekoliko predloga koji će vam pomoći da se ponovo uskladite. Ja ću navesti samo neke, ali možda postoje još i drugi koje i sami možete pronaći dok budete razmišljali o ovoj tematici. Kao prvo, budite pronicljivi. Usmerite se na ono što je zapravo korisno, što nadahnjuje vas da budete bolji supružnik i daje vam mogućnost za samopouzdanje.
ostalo ostavite iza sebe. Ljudi imaju mnoge ideje i mišljenja o tome šta biste trebali, a šta ne biste trebali raditi u vašem braku. Ne morate sve to činiti, niti je sigurno da je sve dobro što vam drugi predlažu. Budite izbirljivi u pogledu onoga što odaberete i naravno prihvatite samo ono što ste dobro analizirali i ustanovili da je korisno za vas i vaš brak. Drugo, uzmite povremene pauze od društvenih mreža. To može biti nekoliko dana svakog mjeseca ili jedan dan svakog vikenda ili u toku sedmice. Mnogi ljudi smatraju da je takva pauza osvežavajuća i da koristi njihovom mentalnom i emocionalnom blagostanju. Također biste mogli razmisliti o selekciji popisa osoba koje pratite na društvenim mrežama i naravno o odjavljivanju sa svih portala za koje smatrate da zapravo vrše negativan utjecaj na vaš brak. Treće, razmislite o tome koju potrebu pokušavate zadovoljiti u vašem braku. Ako ste fiksirani na ideju da će posjedovanje ili praktikovanje određenih radnji biti čarobni ključ za osjećaj i da će doprinijeti uspjehu u vašem životu i u braku, odvojite malo vremena da razmislite i vidite širu sliku takve ideje i ponude. Koju potrebu ili temeljno područje pokušavate popraviti ili ispuniti u vašem braku? Žudite li za više romantike ili spontanosti? Želite li da vi i vaš suprug češće izražavate ljubav? Radite na tome da dođete do korijena vaših potreba i problema. I četvrto, razgovarajte sa supružnikom. Kada se borite sa osjećajem neadekvatnosti ili se nađete u situaciji da živite posredno kroz objave drugih na društvenim mrežama, razgovor s partnerom o tome može biti od velike pomoći. Možda vam mogu dati osveženu perspektivu koja je vama itekako potrebna. Možda se oboje slažete da biste mogli imati koristi od manje korištenja društvenih mreža i više vremena za zajedničko obavljanje drugih aktivnosti. Ili se možda možete povezati na način na koji se osjećate da zajedno možete poduzeti korake da jednostavno zaustavite igru upoređivanja. Prirodno je upoređivati se s drugima. Tako jednostavno funkcioniše naš mozak. Nažalost, kombinacija trenutnih kulturnih trendova i tehnologije rezultira stalnim preopterećenjem gledanjem što drugi ljudi rade i kako to rade, a to naravno uključuje i brak. Ako naučite održavati zdravu perspektivu i istovremeno pronicljivi i o tome šta prihvatate, u konačnici ćete imati koristi za vaše mentalno zdravlje kao i za vaš odnos u braku. Razmislite o ovim idejama i sagledajte koliko vam one mogu biti od koristi ukoliko se to tiče vas i vašeg braka. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg slušanja.